खरुमजरे ISTV पाव मियंग ताबिरिबा सिंबु तराम नोकचरे हुजुमरोइबा पाव IJU की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीफाम इम्फाल दा होख्रे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना इंडिया बु हेना मा पांगल कलनना होटनबदा जर्नलिस्ट सिंगी थौदांग चावी हाइख्रे अमदी मणिपुर की टूरिज्म सेक्टर सौखनबा होनरिबा सिंगदा मणिपुर सरकार ना पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोख्रे हौजम पुंगिबा पाव इंडिया जर्नलिस्ट सिंगी ख्वाइदगी चावबा बॉडी ओरिबा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU की निमिनिनी सथगदबा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग ngasi अहानबा मणिपुर राइफल्स की बंकेट हॉल दा होख्रे चीफ गेस्ट विना सरुक याखिबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना इंडिया बु हेना पांगल कनबा लेबाक अमा उहेनना बहोनबदा जर्नलिस्ट सिंगी थौदांग चावी फोंदुख्रे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुना युम्बु ओइदुना हयेंग फावबो सथगदबा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी की मीटिंग हौदोपगी थौरमदुदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई IJU की प्रेसिडेंट SN सिन्हा सेक्रेटरी जनरल D अमर अमदी आमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमसा श्यामजाने चिंगबा मियोइसिंगना थौरमपु सिंगोइना सरुक याखे बांग्लादेश तगी डेलीगेट यावना इंडिया की तोंगान तोंगान बा स्टेट कुंदगी लाकपा जर्नलिस्ट अदुबु आमजुगी माइकेदगी तरामना ओपगल लोइनना अचंबा खुदल पोसिंग पीके तोंगान तोंगान बा कल्चरल आइटम सिंगना अयंगबा सिंगी पुंगनिंग सिंसिनखे आमजुगी वाइस प्रेसिडेंट रतन लुवांगसाना स्टेट असिगी जर्नलिस्ट सिंगी ओइरिबा फिबम मिफमदुदा थंखिबगल लोइनना मणिपुर की इतिहास ता अहानबा ओइबा थौरमसे सब्सक्राइबर लाख अनि हेन लैबा ISTV नेटवर्क खतना मियामदा येंगहनबा फंगली फुंगदुखे प्रेसिडेंट वांगखेमसा श्यामजाइना कॉन्फ्लिक्ट जोन ओइबना मणिपुर की जर्नलिस्ट मिलिटरी अमसु मिलिटेंट सिंगदगी अकी अखंग पोखनबा मरक्ता थबक तौरे मशीना पाउमी सिंगदा खुदोंग चादबा कया मतम मतंगी ओइना थोकनदुना लागे अमरोमदा थागी तोलो पिकना फंगबना पुंगनिंग नुंसिनिंगाय ओइबा फिबम अमदा मथौ पांथोकली हाइखे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना इंडिया की ख्वाइदगी चावबा मिफम अमा आमजुना पुरक्तुना इम्फाल दा पांथोकपा असिगिदमक्ता साउथोकसबा पोई स्टेट गवर्नमेंट जर्नलिस्ट सिंगी दमक याइफा थौरांग कया पाइखतुना लागले मखोइ सिंग अदुगी मनुंगदा प्रेस एकेडमी लिंखतपा जर्नलिस्ट सिंगी हाउसिंग कॉलोनी सेमनबा खोनबा जर्नलिस्ट सिंगी मसा मसु सिंग महै तंबदा मतेंग पीनबा अमदी कंटिजेंसी फंड सेमनबा थबक पाइखतपा हौरे जर्नलिस्ट सिंगी फंगफम थोकपा तोलप फंगनबा मेजिन था वेस्ट बोर्ड चनहननबा ट्राइपार्टाइट कमिटी सेमदुना थिगतले अथुबा मतमदा गेजेटा हापनबा होनरगनी मणिपुर की मतांगदा मपाल लमगी पाउमी सिंगना ताकिबा फतबा पाउसिंग अदु हौजिकती लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलबनिना मणिपुर दा लाकपदा चिंगनंगाई लेररोय स्टेट असिगी जर्नलिस्ट सिंगनासु मणिपुर की अमदे इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पुरकनबगी दमक्ता लेबली हाइबा इंडिया की जर्नलिस्ट सिंगना कौबिगनु इंडिया बु हेना फबा अमदे पांगल कनबा लेबाक अमा ओहेनना होनबदा जर्नलिस्ट सिंगी थौदांग चावी फोंगदुखे on the consistent demand of all Manipur Working Journalists Union and the steps taken us so far. In response to the demand of the MJU, my government has already constituted a tripartite committee in line with the recommendation of the Majithia West Board for working journalists and other newspaper employees. It has been notified through Gazette already. Now this committee will classify, provide foolproof action taken in accordance with the Majithia West Board. My government is fully committed to implement the same for the welfare of the journalist fraternity in the state. My government has doubled the journalist pension fund pursued by the MJU. We have already raised the grant of 2 lakhs towards the pension fund to 5 lakhs from this year in order to facilitate proper implementation of the pension scheme. My government is taking positive action for the welfare of working journalists of the state. टूरिज्म न मणिपुर की सेटमेंट लोन अमदे थबक फंगदबा मियोय कयाबो थबक पीबंगमगनी मणिपुर की टूरिज्म सेक्टर सौखनबा होनरिबसिंगदा मणिपुर सरकार ना अंगम मतेंग पीगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोख्रे ngasi होटल इम्फाल के संगाई हॉलदा पांथोकपा मणिपुर दा टूरिज्म चाकुट हननबगी मतंगदा पांथोकपा नेशनल सेमिनार होदोपगी थौरमदा चीफ मिनिस्टर ना वफम असे फोंदोखिबनी मणिपुर टूरिज्म फोरम न सिंदुना पांथोकपा थौरमदा टूरिज्म की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एम पृथ्वीराज इंडियन एसोसिएशन ऑफ
tour operator gi executive director Gor Kanjilal amadi forum gi president Dr. T.S. W. Susarugya K. Gor Kanjilana Manipur si eco friendly tourism da hena sakolakani masigi potential wangalay association gi maikay dagi tourism sakotna ba angamba mating pigani tourism asi magic ka pangkak ni haraduna masina socio economy da sauna mating oigani pangthong liba seminar si Manipur gi tourism sector bu promote to bagal loinana hena sakot hanana ba pandam dani phongdoki amarom da Prithviraj na chahi ama ani gi matung da tourism gi infrastructure sing sauna hongba ubo phanglagani PPP model da tourism sakot na ba sarkar na honare Prithvi gi oina tourism industry asina senmit loan phagana ba amade thabak pibada achoba sector amasu oire tourism phagana ba hona bada media gi thaudang chawi haraduna atei wafam kaya su phongdoki. So we are very hospitable people, but I personally feel that there are some areas where we personally have to improve ourselves. Our minds should have to be changed, and we have to be very welcoming. We have to have this welcoming attitude, because I believe nobody wants to go to a place we are not welcome, where law and order issues are not so good. So certain key areas have to develop, and I also believe that media plays a very important, a vital role in making Manipur a tourist destination number. Minister o ibobina law and order phagana ba amadi mapung phaba connectivity lainana ba sarkar na kanna khonari loinana center da su taknagani haiba wafam phongdoki ngasi pangthokliba national seminar asina laurakpa recommendation sing Manipur sarkar gi darkar oiba matamda soidana mateng pangani phongdoki. So we need to create basic infrastructure. I think tourism is one of the area which we can think of, because without much of capital we can develop, and with our Principal Secretary Dr. Rajesh, we approached to the Government of India, Minister of Tourism, priority was some few mega projects. We are trying to implement it as early as possible. After that, after these 2-3 mega projects, when we can complete, then there will be definitely change in the state, creation of infrastructure and other areas also. So I would not take much of your important. Tongan ba furup na kundami na duna masagi apamba dharma lining satuna hingliba kanglup khudingmangna sangai festival asida saru yaminagadabani haina Manipur nat kan balup na thadorpa cherol amana khangalagi dharma lining gi akhuba miyeng apikpa wakalona apunba khunai ama sangatpada apanba ayet papigumsi mamangai dagi leraklaba culture gi satam sing punna ngakmina duna nungsi sanana lemina duna apunba saktam sagat minarasi hari Ningtau palingai matamda Manipur gama palamga samnaba amatangai raba lambi oiramba tongjai maril semada kulai paiba singna apan bapirakpabu yaningdaba phongdoktuna masing yamlaba khunja singna rally chatkre hiram sta report ama tongjai maril haraga khangnaba Manipur gi khwaidagi liraba lambi oiriba Bisnupur dagi nungba taba lambi asi pakthok chokthopui thabakta apan mapibagi mayokta ngarang khopum area da miyam gi oiba khongset ama chatuna yaningdaba phongdokre lambi asi hojik Keystone Private Limited amadi ABCI Private Limited kowa private company anina sem sabagi thabak kanna chatharibani Keystone Private Limited ki JCB amadi bulldozer amaga thasigi tang anida sakhangdaba singna mai thaduna amanga ta tholamkhibani miyam gi chawkhat thorangi mayuk tel leiba khulai paiba singi thongbu yaningdaba phongdokna chatkhiba rally ado Khokum area Zalairong Development Council, Zalairong Student Union, Rongmai Lufam Amadi, Zalairong Youth Front Chinmane. Mahiroi Amadi, Lambi Asu Tawani Kanzariba, Lising Mangamna, Rally Adu the Suryaki, Rally Adu, Kokum Belly Fauna Saki, Sep Tongjai Maril, Extortion Kill Society, Stop Extortion, Good Road, Good Future, No Tongjai Maril, No Life, Haina Tava, Play Card Kiasu, Rally Adu the Sinaki, Loinana, Rally Adu the Kulai Piva Singi Mayok the Kolokia Lauduna, Kopum Tampak Punin Ninki. Rally adu Kopum Tapakta Liba Kangsinglong Higher Secondary School Ground Tunguna Miamgu Mifam Amsu Mafam Madu Pangtoki. Mifam Madu Tamilungi ADC member Alert Hoitak
Panmai Kopum Area Village Authority Council ki chairman Achui Kamai Longsai Village Authority ki chairman Gabidon Gongmai Romai Lufong ki president Merina Amadi Khungi tongan tongan leader kya su saruyaki saruyaki mairoi losing masing yauna wangang kibasingna lambi asi sema da piakpa athing masing chapchana thengnagani amadi han masi leiroi haba wafam sing phongnong ki tungda warep kya loki warep sing adi manungda lambi asi semgat sagaliba thabak sing ningthina praja singna support tuna mai pakna seman ba lambi semagi thabak pairwa company singna quality maintain tawduna haini kiba matami manungda Tabak losin mana singba warep sing yauki loinana SDO Kopung kutang da CM da memorandum amasu pisan ki Tamilngi ADC member alert hoitakna tongjai maril ase matam sana semlap tabadagi handakta Manipur government na kanu honaduna lambi asi mapung phana semba horokpadagi lambi asi bu thawai oijariba praja singna asuki matik haraujaki adubo handakta ikhang khangudana khulai paibasina company ga gari sing mai thaktuna lambi semda ayatpa panba pirakpa ase mapung phana kanem tawi Masih praja sing hingna hatpaga manai asigumat thawang sing ase tungda amuhana thon biganu lambi semleba company sing nasu athing makhara pirakpada thabak hekta lepagi thong yaningde thabak lepagi muhuta miyang mateng loduna thaba ase thujinaba honabiyo haiki leiriba mayam ase akoi punamak kene mase khangna karisu nattaba maramda amaga sa problem khoi machine ki problem solve tawo sutta hindrance piba awa gari thugai ba mi phubo kot pase mase akoi praja akoi da supam pamde mase tolerate su to bolo maram de mase akoi langnai gi wanate akoi punamak kini anuna amuga na mase tawbi ganu praja akoi su ngasi sina aho bune mase aroi bunatre hek mase ri hen jilla abadi akoi no appeal tawse ba tawbi ganu nungsi bi wa bise wai se tabi der gade akoi praja su kadai deno akoi gi leiri ba praja gi sakti lo no putho ga nambe se namna maya manipur punamak maya muga kare lok kare punsin na ga thabak se loisin gani Tungda Keystone Company ki engineer Binay Kumar ga loinana thabak suriba mafam singda chatuna pawni singa loinana yengsin minaki company ki market ki phomdor pada hauju je an ma face da ching kaktuna lambi pakthok pi thabak kana sathari lambi asi side drain yauraga punna meter nipan dasmi manga pakani masi manungda lambi gi sona meter manga makhai oigani thabak asi chahi ahum gi manungda loisinna ba haiduna Manipur government amani company gi marakta se inakhiba lei apan ma piraktrabadi apiba matang manungda line loisinna ngamgani haike lambi semagi thaba ase apan ma piru robagi tungda haukiba tang mapandagi thabak suwa amu haukre pami singnasu suriba thabak khongel yangmagi mami taba uraki nawa khorak pangmi damak pawdamjaiba Richard Anjan Khopum Beli Tamenglong district Kaupum tampaki akoi bagi phibam amadi mafam dugi eseng nungsit ki maramda khangnanaba sangai festival ga mari leinana numit mangani gi oiba adventure ama ngasi MMTA gi office tagi tourism gi director Syamlal Puniana lamthakre Tharamaduda MMTA gi president Dr. L Surjit yauna ate official kaya su sarugya ke nupa nupi punna kuntra henbana sarugya riba adventure team adu lamthabagi thoromga mari leinana tourism director Puniana adventure sports sakhatnaba MMTA na honariba asi thagatningai ni namdamasi gi phajaba mafam kaya puthongliba asina mapalgi tourist kaya lagnabagi machakama oigani mafam dugi nungaiba paw puduna tekta kaidana halaknaba yaifamangol pk opening of this new chapter of Program Valley will lead MMTA to achieve new heights and a new era in adventure sports for state of Manipur. Amarum da Sangai Festival Gamari Lenana Adventure and Eco Tourism gi Sarukama Oina Lamdan that Nomagi Oiba Adventure Program Ama Pangtong Naba MMTA gi Office Mamang gi Tourism Director Syamlal Puniana Lamthake Nupanupi Yankirum na Sarugya K Sangai Festival Gamari Lenana Kaibul Lamjau Park Amadi Masigi Akoi Badaleba Pazaba Mafam Kaya Yangsilunaba Manipur Cycle Club na Sinduna Cycle Rally among Asi Hotel Infal Dagi Tourism gi Deputy Director Nalam Thakre Rally Asi Lagliba November gi Tang Kunmari da Infal da Amuk Halakani Pothok Hena Putoksi Mipal Tangumsi Haiba Pogzel Kongzat Chathari Haina All Manipur Progressive Farmer Association na Thadorok Pachero Lamana Kangalagi Kongsarasi Bisnupur District Mafam Kaya da Chatkru Hari
Reverend F.R. Stephen Tokthangna iba Dare to Dream amadi Career Planning Resources haiba lairik ani ngasi Hotel Tampagi Conference Hall da phongkre thoramaduda Manipur University gi Vice Chancellor Professor Nandakumar Reverend Joseph Mitathani Manipur University gi Education Department ki Head of Department Premlata Maishnam yauna yoikana sarugya ki lairik phongbagi thoramaduda Vice Chancellor Nandakumar na naha oiriba aiba kayana lairik kaya phongloktuna miyam da kana ba phanganbasi afaba khongthangni masina lamdam sigi human resource ta ahenba wakhalol kaya piba ngamlagani haike doing a lot of service for the youth of the society, youth of the state, and in this region. And these two books are the new addition to the storehouse of knowledge to the public, to the youth, and to the society. All Manipur Student Union Suna Sinduna State ki thakta pangthokpa lebak ningba isai changdamnabagi thoram ama ngasi Jam Hall pangthokre Union asigi yankairak suba Golden Jubilee thoramga mai lenana pangthokpa competition aduda jury member oina amiki advisor B Zenta Kumar Sharma music director S Dizendra amadi government music college ki hanagi senior lecturer Asen Bimolana oiki changdamnabaduda Manipur gi tongan tongan bamfam kayadagi lakpa saisakpa kunithoi amadi saisakpi kunna sarukya ke NLCPR gi sentang makada Kangpopi Public Health Engineering Division na haukiba ing solution ani taradagi sarakhiba handbung water supply scheme ngasi Kangpopi PSED gi executive engineer N Gambirna miyam da kuchina kre apunba senfam lupal lak chamri kunithoi hena changna ing solution ani kuntra taret fawda imung Ising taraga chama kuntra hundoida afaba ising pinaba pandam thamliba water supply scheme ase zonal reservoir ahum safety tank ama yauba water supply scheme kusinabagi thoramaduda Handbung Village Water Sanitation Committee gi chairman S Hangsuite loinana committee gi members singna sarugya ke thoranga mai lenana EE Gambirna water supply scheme sabagi thabak department na mapung phana pangthoklabasu masibu tung koina chana hanana ba khonabada lamdam sigi praja singi achobo thodang lei haike achobo major repairing gumba darkar legidi madidi koi department na togani aluga masa masu operation maintenance habidi seida chemical guma thap khupasi ki BSWC moina tawudabani hauji maroi ba paw amo ISTV gi National Executive Mifam Infal da hokre Chief Minister o ibobina India bu hena mapangal kalana na ba khona bada journalist singi thodang chawi haikre amadi Manipur gi tourism sector sapan na ba khona riba singda Manipur sarkar na pangba ya ba mateng pangani haina Chief Minister okram ibobina phongdokre ISTV pawming tabiri basingwam kahana kurumjari